Il-fatti li qed joħorġu fil-qorti huma brutali. Ir-ritratti, l-evidenza, id-deskrizzjoni tax-xhieda kollha jitfgħu dawl fuq l-assassinju makabru ta' Daphne Caruana Galizia u kif din il-ġurnalista spiċċat maħruqa b'mod li ma tintarafx. Meta s-sok tal-ġuri tal-aħwa maksar ta' Jamie Vella u De Giorgio, l-espert forensiku Daniel Vella fisser kif il-qattiela użaw splussiv militari biex jeliminaw lil Caruana Galizia, magħruf bħala TNT. It-tabib Mario Ċerri minħat jew ta' deskrizzjoni grafika tax-xena tad-delitt, inkluż l-istat li nstab fih il-katavru tal-ġurnalista. Bil-ġurati uħud minnhom lanqas felħu jaraw ir-ritratti provduti. L-akkuża ewlenija f'dan il-ġuri hi li Jamie Vella u Robert Agius provdew il-bomba li tpoġġiet mal-karozza u li qatlet lil Daphne Caruana Galizia fil-bidnija fl-2017.